change. The Botswana Police Service should contribute to the achievement of these objectives to remain relevant and contribute to our success as a nation. I therefore call upon the leadership of the Botswana Police Service to reset policing priorities and reclaim control of our public spaces for the public good, consistent with our national ethos and values. The Botswana Police Service should embrace new ways of doing business through strategic thinking, adopting new attitudes and behaviors. Arichencheng Sirodumo sa sepodisi sa Botswana. Director of Ceremonies, distinguished ladies and gentlemen, allow me to conclude my address by declaring very happily the first intake of 2023 officially graduated. I wish you all the very best of luck and God's blessings and a fulfilling policing career ahead. Nelong Gipula emasubele loy batubet. Nako ke a bosupa bo itshwamagela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone di go kopanya le nna o lebile sa mo ka mme ga ke nosi yo fano ke go segongwe yo tla bonga go neela tsa metshameko a re simologela ka go bona ditlhogo Totona re sabe sa Mahama wa Bojanala mo kgolong ya itsholelo ga se ka itlhokomolisiwang Mohumagadi wa Gatautwana a re mogwanto wa Mascom wa Batanani Walk o botlhokwa ka o rotloetsa tiriso e babalesegileng ya maranyane. Fa mo go tsa metshameko wa setlhopha sa Botswana sa borre se tla phadisana mo tikologong ya makgaolakgang a 800 meters le sa 4x400 meters sa neeletsano segonjono. Topotaposa ke ora nang ka puo je di atla mothetsong ka mogela a bo di amogele Totona Dr. Mokgweetsi Masisi a re sabe sa Mahama wa Bojanala mo kgolong ya itsholelo ga se ka ikgathulisiwang mme bile Bojanala go thusa mafatshe a tlhabologang mo go tlameng ditiro go godisa madirelo go fa beng ga dithata mo itsholelong segolobogolo bomme ba ileng bone ba bantsi mo ditirong tsa Mahama wa Bojanala le go thusa ka madi a ditiro tsa tshomarelo tikologo le ngwao Totona Masisi o buile se jaaka na bula semmuso lefelo la Roko jwa manobonobo la Grace Eden Sanctuary Boutique Hotel kwa mosong ono a tshwaela fa babeeletsi ba dirisitse madi a kana ka 45 million pula go aga lefelo le la 5 star a rutlwe mpho aron Kago e ya hotele ya Grace Eden e papamatsa maiteko a lefatshe leno a gongwe ka babeeletsi go tswa mafatsheng a sele ka jana beng ba lefelo le e bong Simon le Sandrine Morris ba ne ba nna le sebaka sa go kopana le ba Botswana Investment Trade Center kwa London ka 2018 pele ga sajaja sa COVID-19 ine ya re ka 2021 ba tsa tshwetso ya go fudugela mono ba reka lefatshe mo Mau go ka ga hotele e ya mabono ya Grace Eden Sanctuary Boutique Hotel. Totona Masisi a re go ya ka dipatisiso tsa banka ya mafatshe Bojanala pele ga COVID-19 bo ne bo di goga go pele mo itsholelong tiro e le nngwe mo go di le 10 lefatshe ka bophara e le tsa kwa Bojanaleng. In 2019, the sector was valued at more than $9 trillion and accounted for 10.4% of global GDP. Data from the Botswana Economic and Financial Statistics of 2024 confirms that in 2023, the tourism sector, comprising transport and storage and accommodation and food services, contributed 10.3 billion pula to the country's GDP. Of this figure, accommodation and food services alone were valued at 4.3 billion pula. This signifies the tourism sector's potential in contributing to foreign exchange earnings for Botswana's diversification drive. To the whole of Botswana, and further,
to the global market to showcase Maun as the fantastic destination it is, and so that she may receive the glory and the spotlight that she deserves as an exceptional destination in her own right. This project stands as a testament to dedication and collaboration, and would not have been possible without the unwavering support and contributions each and every one of you have made. taotona o ne a gape a supa fa go bulwa ga lefelo le go ta konotelela mesepele ya lefatshe leno go godisa itsholelo go tokafatsa mogama wa bojanala ga mmogo le go tlhabolola matshelo a beng gae. Tourism is not only a mere source of revenue, but also an engine of economic growth, a bridge that connects cultures and a catalyst for development. In Botswana, tourism has the potential to transform lives, uplift communities, and drive our nation towards a sustainable future. In this regard, the establishment of this boutique hotel proves this proposition and will be a useful addition in our meetings, incentives, conferences, and entertainment strategy. Dr. Mokgweetsi Erikabetu Masisi-led government, through its different initiatives, has committed to infrastructure development, has committed to human capital development, has committed to digitization and improved multilateral relations in order to continue in positioning Botswana as an investment destination of choice, ready to receive and support high-value investments, such as the one we are launching today. Initiatives like this are vital for boosting our economy and creating job opportunities within our communities. They align perfectly with our government's reset agenda, which seeks to revitalize the tourism industry and fulfill the development goals to set forth in our National Vision 2036 and the 11th National Development Plan. Beng ba lefelo le ba solofeditse fa kwa ntleng ga go beeletsa madi a kana ka 45 million pula le go tlhama ditiro di kana 40 ba tla tswelela ba tlhatosa matshelo a tšhaba e ba direla mo go yone. Ba setse ba kaile seo ka go reka didirisiwa ka bontsi mo madirelong a Maun le mafelo a mabapi. Mpho Aaron, BTV News, Maun. Mohumagadi wa Gatautona Meno Masisi a re molaetsa wa monongwaga wa mogwanto wa Mascom Batanani Walk o buang ka tiriso ya maranyane e e sireletsegileng o botlhokwa thata segolo jang mo nakong eno e mafatshe a karediwang le la Botswana a inaakantse thata le tiriso ya maranyane go tlhofafatsa botshelo le go lere ditlhabololo tsa botlhokwa fa bua kwa mogwantong wa borataro wa Batanani kwa Francistown mosong ono mme Masisi o ne a kgolela khamphani ya Mascom go bo e rotloetsa maiteko a go ruta setšhaba segolo jang banana ka ditlamorago tsa tiriso ya maranyane e sa babalesegang ka belo kgakololo wa bega. Mogwanto wa Mascom Batanani o tshwara ngwaga le ngwaga mo toropong ya Francistown fa e sa le simolosiwa ka ngwaga wa 2019 ka maikaelelo go tokafatsa kgotsa go dira pharologanyo mo matshelong a batho. Mohumagadi wa Gatautona o simolositse mogwanto wa monongwaga jaana e le la bobedi morago go dira jaana ngogola jaaka go ne go kokoanyediwa lekanana la Bosasnet madi go thusa mo ntweng kgatlhanong le tiriso botlhatswa ya nnotagi segolo jang mo bananeng. The Mascom Batanani Charity Walk has donated proceeds from the walk to addressing and sensitizing the nation on numerous issues such as gender-based violence, mental health, drugs and substance misuse, protection of our children, to name a few. Monongwaga, khamphani e tlhophile CyberSmart Botswana go thusa lefatshe go itepatepanya dikgwetlho tse di tlang le ditlhabololo tsa tiriso ya maranyane. Madi a kokoantse mo mogwanto wa monongwaga a tla thusa lekgotla la CyberSmart Botswana go atolosetsa letsholo la thuto ka bodiphatso jwa maranyane kwa dikolong go rarela lefatshe leno se le go fa banana dithata ga mmogo le dikitso tse di botlhokwa. Mme Masisi a re se se tla fefotsa dikeletso tsa lefatshe leno. This campaign, presented as a roadshow, aligns with the ongoing school digitalization project spearheaded by the Ministry of Education and Skills Development. Remembering also that at the very top
sits the research agenda, where one of the pillars of research agenda is digitalization, remembering also the driver of the research agenda being His Excellency the President of the Republic of Botswana, Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi. le fa tiriso ya maranyane na le tse dintsi tse dintle e ka nna boremo matshelong a banana ba ba sa fe dikitso tse di maleba. It is said that as of April 2024, there was an estimated 5.4 billion internet users worldwide, which amounted to 67.1% of the global population. Of this total, 5.07 billion, or 63% of the world's population, were social media users. gore lefatshe le atlege mo maikamong a ditlhabololo tsenela ruri le tlhokana le banana ba ba nonogileng ebile ba na le dikitso ka bolokgakololo BTV News Francistown. Didikadike tsa batho ba lefatshe la Rwanda ba tsoga ba nna ba supi mo tshimologong ya paka tse pedi tsa go busa ga botautwana jwa lefatshe leo e fetotsweng ka ngwaga wa 2017 gore ope a se ka busetsa ruri. Tautwana re Paul Kagame yo fentseng ditlhopho bošeng ka 99% o tla tsoga tlhongwa semmuso mo moletlong o tla bongwe tsenwe ke tautwana Dr. Mokgweetsi Masisi gareng ga baeteledipele ba bangwe ba ba solofetsweng. O nthatile boti wa pega. Toropokgolo ya lefatshe la Rwanda e bong Kigali e phapasela ka botshelo batho ba yone ba tsweletse ka go konatela ditiro tsa bone letsatsi pele ga ikaniso ya ka moso ya tautona wa bone e bong Paul Kagame yo fentseng dithopo tsa botautona. Kagame o tla ikanela go busa sebaka sa ngwaga tse thano e tsentse supa jaaka pele morago ga gore go hetole tsamaiso eo ka ngwaga wa 2017 mo go yone phetogo e tautona ope fela o tla fiwa sebaka sa go busa paka tse pedi fela. Seo se itumedisa mahatshe ka bontsi go akaretswa lehatshe la Botswana ka jaanong paka ya go busa lehatshe leno la Rwanda e tla bo e tsamaelana ya botautona ja mahatshe a mangwe a Aforika. Ra ba rotloetsa re tla go go bone re inyalana le bone re itse gore mo lapeng o ka nna wa nna le bomonna le bomogolo ba e leng gore ga le tshwane ka dilo dingwe mme ga le lebe ga le kopane le le lwapa le kgona gore le dire dilo sentle le lebega sentle. Se sengwe gape se ke ne ke batla go se bua ke gore yaano ga re dira ka re dira yana gore ga lobaka le thata ya gore ga re gakolola e be le gore ra rediwa le gone go a bona le gore nya batho ba ga ba atlegela batla go kopana e le gore ka nako tse dingwe ba re nya bao ga re dumelane le bone. Ke sone se monate gore re be re le ha mothwetso. O tswelela tlhalosa gore go nna teng ga tautona Masisi ka moso go tla dira gore go nne bonolo gore mahatshe ka bobedi a buisane le go dirisana botoka mo ditirong di le mmalwa. Le ene tautona ka atlega o tla jalo go godisa botsala jo le tirisano e re nang le yone le Marwanda yaaka re na le gompieno ana re na le Batswana mo Rwanda ba 16 yaanong go tla ga tautona go tisa dilo tse re nang le tsone le tse ba nang le tsone. Kagame o fentse diparty tse dingwe ka palo ya 99% mo dithopong tsa setšhaba tse di fetileng a fenya Frank Habineza wa Democratic Green Party of Rwanda le Philip Mpayimana yo neng a ikemetse ka nosi. O nthatile boti BTV News Kigali, Rwanda. Wetso jaanong re kgabaganyetsa jalo ka kwa Paris kwa di-Olympic ko tshepiso masalela a tlabong a taboga mo lebelong la makgaolakgang a 800 meters. So then, the first final of 9 tonight, all finals this evening, no semi-finals. It is medals all the way. The Piso Masalela, 6th at the World Championships last year, but he is the man who's moving upwards as well. Coached by Samuel Sepeng, the brother of Ezekiel Sepeng, who was 2nd at the Olympic Games in 1996.
All the support in the stadium, though, is behind the Frenchman. He had to follow home. The Algerian in Paris and the Diamond League. He sets off now, though, trying to get the better of him in this race, but there are threats all over the track. Emmanuel Wanyonyi, number 4 all-time on the world list. Gabriel Tual himself is number 5. All of those 3 now faster than Sebastian Coe, the former world record holder, who, of course, never won this title at the Olympic Games. The crowd are going absolutely berserk. It's Wanyonyi, the Kenyan, who leads. Kenya, like Algeria, the only African nations who have won more than 1 gold medal at this Olympic Games. There is the Algerian, the threat. He's overtaken by the Spaniard Mohamed Attaoui in the orange and yellow of the Spanish side. It's Wanyonyi, though,